Сендервары тарахынче порнаганзене кюржире вырнашны Куславка хулине ешак муниципалы округи ялзене таврари шулбашитме шавдери инжеде тыгаклы булны вартылнықмар. Халегу уйду тадылжы. Шинзене меллі болдырдезе адыл сендервары Октябрьский Куславка автожул шинже асфальт сарны лаптықсене пірлештерджеш. Ана ошма чаваш ень пушлығы Олег Николаев тағутшынжы. Хорош сарпахалах лышылзем наци-проект Ченгергебе юзавышезене строительство подрядчики Воддарстрой парлежу бурнышларе. Шак объекта куншудыгы дартма шырдығырвуны миллион тенгене яхын укша уярна. Шак шул бурри кутырых сынче пурнагансене патшалық параган пылышузембе шомылын узы гурмамай барать. Тері Олег Алексеевич эшсембе вырынащице палашны май. Куславкаба сендервери муниципалы округсем хушинчи шулай бір паян гигон туза вазене пірлештерне мажут па пиде яваплы тада пиде савандараган ябалан курапырынде ку чын малданах инде халага шымылық күрет пір ялдан тебер яла хавартарах шетме. Вот келешул пирен хирлі жудайба элек муниципалы округсем хушинчи шак паян гигон асфальтчер участога пурнежагырдеси президент пире пуырса буны жухне пирен хасадарах шемелегана. Кунда халя асфальтпа бетонран тона игиенле улды метр сарлагыш тагыр жол. Кунда вишесыйле асфальт, више жухрымлаптыга падемешле, вун бір пинтонна асфальт, пилик пинтонна щебень, херых пинтонна хойыргайна. Шак шулынде адыл сендерварде Октябрьская Куславка жүлешінже строительство жезем дузайыртердемір, ширым ултымыш километрдан бұшлаза, ширымды қырмыш километрдаран, Эжезене бұшларымыр пілдергір күнне. Шак шулынде ол капиталлы шулдезе галас бұлад. Конда анде шәрежезем нумай тұрымыр қойыр. Шебен ғырза вижа сейлі асфальт худымыр. Ну и үте ешіне, бетон ежезене туза ертердемір. Халығы дывнеті вештересі пиде яваплэш. Хорошлық сырпаха жулзем наци-проект па келешулен көжалы щит Молдовада объектра строительзем тұғышлайшлеші. Адыл сендервери Октябрьский Куславка автожула палыртның жен маларах юзаза бідерджеш. Савыныжа бұдарайман халық савынышлылару дарура ұшны вырына щитмезір бұлдараймаря. Малашне вазене кирлі жері жетмея шымылдарах поля. Пиде евір болны, пылжықлы мальны, ебір әміребе шүрені шағынданақ шулла лайық болны, кирлі, қовыртақты кайза келме болады. Вогот перегетленет. Мария Шагарова, Татьяна Молокова, Юрий Марков. Чувашия наци телевидение.